genç ayırmaz, dünya kimseye kalmaz. Namaz kılalım namaz, dünya kimseye kalmaz. Namaz kılalım namaz. Sakın olma bir deli, kıl 5 vakit namazı. Eğer değilsen ölü, kıl 5 vakit. Yalanlı boyunda denizinde kara ekim, ah amanı karım. Maşallah. Наши сидят, да, это сразу видно. Не, вот это мне понравилось. Уральский, как говорят? Вот это запомнить надо. Уважаемые болельщики, мы рады всех видеть на Ялтинском стадионе «Авангард». И слово для приветствия участников нашего сегодняшнего матча в весенней части чемпионата. Что ты видишь? Фроншов, дружба. Слава Україні. Ахмет аға. Ватаным слава. Милет ветан Қырым. Милет ветан Қырым. Милет ветан Қырым. Let's become whole again, proud again, 'cause I swear with firm belief in our hearts we can bring back the glory of our past. My Umma,
Rasulullah, even though we've strayed from him and his. Ahmetçit, Ahmetçit. Look at where we were, look at where we are. Tell me, is this how he wanted to be? Oh no, let's bring back our glory.